Kako je to gužvu izazvala krema sa pčelinjim otrovom protiv bora? Krema sa pčelinjim otrovom vešto zavarava vaše lice, pružajući osjećaj da je ubodeno otrovom u cilju stvaranja vladalačkog izgleda kože lica. Pčelinji otrov, apatoksin, obmanjuje kožu lica, izazivajući nalet krvi u to područje i podstičući prirodnu proizvodnju hemijskog kolagena i elastina. On sadrži melitin, adolpin, histamin, enzime, biološki aktivne, dopamin. Krema protiv bora, ubod lepote, je prosto zazujala u svetu kozmetike i stvorila veliku gužvu jer je napravljena od pčelinjeg otrova i kao takva zaustavlja štetne efekte menopauze na licu žena. Tokom menopauze nivo ženskih hormona, estrogena i progesterona brzo pada, što dovodi do ubrzanog starenja kože. Stručnjaci kažu da zbog promene raspoloženja, smanjenog lučenja žlezda, debljanja, žene koje prolaze kroz menopauzu trpe razne kožne probleme. Duboke bore, natečenost i suvoća samo su neki od simptoma koje prouzrokuju promene hormona u ovom periodu života. Nivo kolagena i elastina takođe opadaju, što dovodi do gubitka gibkosti kože i stvaranja dubokih bora. Lučenje kiseline i ulja koje hidriraju kožu značajno opadaju, uzrokujući suvoću i krep izgled kože. U Britaniji je rađena studija koja je pokazala koliko žene nisu svesne uticaja menopauze na njihovo lice. U istraživanjima u kojima je učestvovalo 14 žena u dobi od 50 do 59 godina, svi volonteri su rekli da im je krema sa pčelinjim otrovom poboljšala teksturu kože, smanjila bore i učinila da izgledaju vidljivo mlađi. Pčelinji otrov u kozmetici se koristi za kreme protiv bora da bi prevario kožu, dajući joj osjećaj da je lagano ubodena apitoksinom. Kolagen jača tkivo tela, dok je elastin protein koji pomaže koži da ostane zategnuta ili da se vrati u prvobitni položaj kad se stegne ili pritisne. Ubod lepote revitalizuje i obnavlja, hrani, učvršćuje i zateže kožu lica, dajući joj prirodno mlađi izgled. Pored pčelinjeg otrova u kremi, ima eteričnih ulja koje omekšavaju i smiruju kožu. Vitamin E, moćni antioksidans, usporava starenje. Propolis je prirodni antiseptik i ima ulogu čišćenja lica. Redovna upotreba kreme pojačava cirkulaciju i ishranu kože. Efekti su kumulativni, što se duže koristi krema, rezultati su vidljiviji. Mnogo je važna i činjenica da komercijalni skupljači pčelinjeg otrova ne nanose štetu pčelama, tako da one ostaju da žive i rade u službi našeg zdravlja i lepote. U džepu takođe možete osetiti mali ubod pri kupovini kreme, ali krema je pristupačna za svačiji džep i to je posebno važno, a najvažnije od svega da je 100% prirodna.